Iyang o Australia Mainko. Hajmal sagratan kabung o wow pan kupuran samachel coach kay poni ponorok sokon pon peyo pachawan waun ki soko ligan ko nanalang ko o nan kanikan. Hajmal wow choro rong sa machel kop nan win pon pay karyawan kop na speaker in pon pay state legislature o yang amuson kawatakasunat kan koros song kopung labalak o yang amoy song kopung kan koros sangorokan o labalak kan koros nan palian momotso chia o government o bachon waun ki chon way unsa. Yet sab machay rungan ranwe o sab mamayag samba ba froling fridger maban pachuan kakita au tapan rong pukaj. Hirakayo yay Early Childhood Education Day riyagatri sa Klimaw. Ni alam January ay sa kwalo pariyagatri sa Klimaw Early Childhood Education Day ECE Day taran and kuinin kayan pachuan miyawi nan mo sanchangachang me bacha pigs talanyer nanway nach o programo chaptaglak tuwaw na mesa. Sa machay lisi kan koros nanwain ponpay pachabana wasaksaj paranyang kachang sampa o kawawiran in sa machay sarikan mawaya kayan o ang kaspo. Labalabakan mayang pachang nan programo chiay sa machay kop nanwain ponpay the Honorable Stevenson A. Joseph, Senator Mita Rosmina, Walyapan Way Sakas nan Momot and Legislature, Homawaya Chairman and Committee on Education, Director in Education, Director Stanley S. Edsa, Director in Public Safety, Director Eltes Pelep, Soluk Anansubasuk, Mr. Isroy Evans, U.S. Ambassador, Her Excellency Jennifer Johnson, Japanese Ambassador, His Excellency Ambassador Nobuo Kakumiya, Huach Malwarak, Mrs. Kakumiya, Advisor District Wall, Mr. Wayne Mendiola, Mawaya Acting Secretary in MSM Department of Education, o Senior Pastor Chester Inos. Mebachawan Wia MC Enrano, yay Mr. Wagner David. Non-program watch, Director Stanley Edsa Bachawan Wia Chingal Sakaratan Kosong, ang labalabakan, paninaykan, Walyaba School, Tasambatakan, Isikan, o Koros Mayang Pachang, Kawapanran, Kasampalwach. Kapna Joseph Pilbachuan Pachang, o Wia Chingal Sakaran Kapung, Hong Ngong and Tatak and Palian, Kamarain and Wayne Ponpay, Sambatakan, Wanian Sawacha, Pilbachuan Kaway, Sambatakan Isikan and Bachuan Kasampalki Kasantian Tatak, Pumagchail Pankan Ngongki Unsonoku Kasampal Panansaw, Asog Machel Sarikan, Panpil Itawen o Kakasya Palotisag, Niarail Pulopul o Kairta. Kung saklang sakaratan Kuwait, yay sakaratayo masang Ambassador and U.S. Her Excellency Jennifer Johnson. Nanach magsakarata ay nanan kakungkiyang sampatakan isi koros hong ray chingal chow o inang and wiya sampatakan isi paniyabat chungan kamelele. Ew tatakapal yay sampatak hapmelen sampatak ong sangan sampar met sampachay isi kan pachanala ansawaj. Yay sakaratawaj makam sakalar palpayo and programin isi daywaj. Nan palakariyaw and programin rano yay kamotongan sa machay isi and ponpayong sak o kamotongkan yay changachang pas umpoy kalag o kamotongan sa rejeka. Tama sansal sang advisor Paul mapweki isi and ponpayong sak Bachuan Pachang o Kapayata, Autapan Ran Pasampal Wach, Bachuan Sakarkita, Masar Koros, Mayang Pachong, Yang Poita, Mawawa Kisocha Makana o Socha Malus, Palien Kamarain and Wayne Ponpay, Pachuan Konoptar, Sakas, Hong, Sabmachel, Sarikan Koros, and ECE, Nan Wayne Ponpay. Hirakaryao, Yay Ususlap, and Congress, Panriao,
pariyagtriye sakluma. Nimas payo pariyagtriye sakluma win pon pepan kochiang nan ususlab terapan kupur Hong Gulyaba the Seren Avasam Congress Pariao. Tama kasanti sang opposition election the opposition ususan Avasam Kobon ususkan pan bachuan langatak logisun maisang orich tiklok lamau ni sauch kan rani. Irail kan mabachuan pukon na nasuswech ang apali usus sa watak usus pan bachuan tatangki at menlev ang awawalu poran ka kapali ran ka sampalwach. Chorus medatag non-government pan bachuan tatangki at menlev awarayaw ang anson usus. En bilsan salang chonway Sogmache candidate kan nan eweo election district talaptian sus yay mabansan salpa. Candidate kan ang election district ng Bayo, Mauyawi Kita, Colonia, Wayne Sabas, Hotaken Palpakan, yay incumbent Merlin Abel Alfonso, candidate Jason Walter, o candidate Marcelo Peterson. Candidate kan ang election district ng Pariao, Mauyawi Gita, Wayne Matalanim, o Wayne Kachi, yay incumbent Quincy Lawrence, candidate Wilson Panuel, o candidate Jeremy Mudong. Candidate kan ang election district ng Basilo, Mauyawi Gita, Wayne Nach, Wayne O, Hotaken Palpawekan, yay incumbent Esmond Moses. O Socha Mawang. Yay Israel kan makaptulong Israel ngalan pachang Israel incumbent and LL election district ang nanasusan Congress Sampariawaj. Election Commissioner Mr. Heinrich Stevenson, Pachawan Pangangachon Wayne Ponpeyusak, and Kachla Tabachola, Nikopan Suskan, Hotatangki, Saumamail, Tamay Chingalpong, and Plata, Walyapakan, Nanmomot, and Evasam Congress, Pangriyaw. Kalanganin Kubur Koras, Manka Mechi out the Bensa Macherong and Ranwich, Sabachawan, Luglugacha Kupurakan, and Gachin Sabali, Radio Physics Age, Hong Rong Kawakan, Mebankan, Pachotomor. Kalanganin Kubur Koras, o Castellania, Manko.